kandi of course twagarukana ekigambo ky'ekizoberi twine Reverend Saasi kandi obwo bwahati na wahereze ku graduating is a certified journalist nobara baryo mfather kunkanto enda kumusimbira ho hanga ahaba mukama kwangano kashoma ukahika ahariyecho Nsima Yesu kandi of course nikuba kwakira ati mu program yitu ya Ndyamusiimanta nshabangu ubanze yajura bari kutureba ututware mu mushara Yebare Claire abo kunyakira program eji mtahi wanjara ne yitwa program eji ni nkwakira webare kuhereza yakire kawe kubane yitwe kore kigambo cya mukama hanga natumuruzo mu kigambo cye mu isomo ryo kubanza ngo twamwizaho natuhereze migisha kandi naturabyo muri byona ebitugumire kandi atuhereza byona ebiturukwetaga bwe no furikize kurungi obe nitwa mu program eji tongere kusaba mukamogo yatoragana sogo twizaho mu program eji atuhereze byone biturukwetaga biturukumusaba kandi ayongere kutumuriza mweno banitwe umbyaka kiyire buri umudine yo kusaba yecereze aha mutuma tuyongere mukama tumuye kwase mu program eji umizina lya patri lya mwana lya mutuma rukwera kamanyamhango murungi ninkusimire cyoncho cyamagara ninkusimire cyoncho cyo kwikiriza icyuwahire buri umwe muri itwe ninkusimira abana bawe abarone yitwa mu program eji hibaroho na abarwire nimba kwasa nimbateka mu mikono yawe yongere kubakiza abasobangirirwe yongere kubahumuriza kandi obe nitwa mu program eji okwate ahamtuma yabatahi bita barone yitwa mu program eji ogigure babagane kurunja ha kigambo cyawe ekitwaza kubaganaho ibyo natwabisaba tubari muri Yesu Kristo mukama wetu izina lya patri lya mwana lya mutuma rukwera amen. Yabare mnonga Reverend Father Saasi kind of course ariyo na program ya Ndyamusiimanta ishomo ryitu ntuzakuriha omubahebrayo ninga Hebrews ntuzakushoma omutego wa kana ntuzakushoma kanyirira ke 14 mpaka ke 16 Kristo omuhongerezi omukuru mbwenu nko kutwine omuhongerezi omukuru owatahire omwiguru niwe Yesu omwana wa Ruhanga katuhamire omukwikiriza kwitu okutwayatwire ahabo kuba titwine muhongerezi omukuru utari kubasa kusasira hamwe nitwe omubwere mwabwitu kureka ubwo wayohibwe omumiringo yona nkitwe konka atakore kibi nahabwecho n'obusinge bwingi katwirire hihi ekitebe cya Ruhanga owembabazi tubone kugerura esasi no kutunga emigisha yo kutwera omubunaku buturu kujetengeramu ikigambo cya mukama hangana kasinje kature amakuru marungi ga mukama witu Yesu Kristo nko bwahandikirwe Marko umutego 10 umusorongo wa 35 okusya hagwana ni 5 Yakobo na Yohana bine Zebedayo bakamwishika bamugira batumwegesa notwesengereza otukore cyona ekiturakusabe yabagarukamu atumbwe hnu numwendangu mbakorere ki bamugira batkoru bawashikire omukitinwa cyawe otwikirize omwe akusitama harubazu rwa buryo ondi aharwa bumoso Yesu yabagira atumuru kumanya kimuru kusaba ebyo numbasa kunywe kikopo ekindanywe no kubatizubwa okunda abatizubwe bamugarukamu batunutubasa Yesu yabagira at ego ekikopo ekindanywe nimwe muryakinywa no kubatizubwa okunda abatizubwe nimwe muryakubatizubwa kongo kusitama aharubazu rwanje rwa buryo naraharwa bumoso twanje kugaba koreka no kwabo abakutekatekirwe
rero abandi 10 kubacurire bagwerwa kubi Yakobo na Yohana. Yesu nuko kubeta akabagira ati numanya ku abeto abategeki b'abanyamahanga babategekesa ikama kandi abakuru babo babaragisa ubusoborozi. Konka tukokiriyo muri imwe we n'urukwenda kuba mukuru wo muri imwe abo muhereza wanyu, kandi muri imwe urukwenda kuba wo kubanza abo muhuku wabona. Manyo mwana w'umuntu tarizire kuherezwa koreka okuhereza no kwayo amagarage kuba ikarabo yabinji. Amakuru marungi ga Kristo. Mtahi wanje omukundwa arane yitwe umuprogramu eji ninyongera kwakira nsima mukama imbabaze reba yatugira umukigambo cye ngo twamwirira hihi ogwo mukama witu Yesu Kristo omuhongerezo mukuru ogwe atafa ahabibitu ogwa atafa ahabweremwa bwitu ogwa tuyira inembabazi ogwa tuyira inokusasira natusasira natugumisereza kandi ngo twayongera kumushika hihi natuhereze migisha kandi natuhereza byona ebiturukwetaga nuwogwo omurisa murungi yayongera kuhabura abatendekwa be nguwe cyamuresero mu nsomu no kuba omurisa kandi omurisa omurungi akufa hanta amaze akuhereza abantu abariyo mikono ye akiza kuhereza kutari kuherezwa akahereza ki kandi na hati nakihereza ki akakiza abarwire binji na hati nabakiza abo kubana ruhanga kandi tahinduka. Namwe nsaba ngo muri akakire iwo rukusasa iwo rwire asa heji Kristo ogwo omuri Yohana umutwe 10 omusoro 10 yagira ati nyonkiza ngo intama zanje zitunje amagara kandi zitunje mingi munonga nakakubaganisiza ahamagarago nakakukize akuhereza amagara ago mutuma na nago mbiri akahereza cye kindi akarebese mpumi yagambise biteta yahimbura abaye bafire ababire basobangirirwe binenaku binamarra yabasanguraho enaku yabo yabagarro businje yabaretera okusemererwa obwe nubwo buhereza izana cyaro kutusaba yatuheriza atyo yatufireho yafira amagara gitu yatuhumurize nyawe niwe naye ndangu tuhumurize batahi bitu tutakaba nkabineze bidayo abamusabire nkore washikiro mbukama bwawe otwikirize omwe muri twe astamaha buryo amukono gwa buryo ondizo ahagwa bumoso bakambenda kuzarama bakambenda kitinwa bakambenda status yahiguru kuzahiguru yabandi konka Yezu bambe yabizya atokuba mukuru omiso garhanga ti status yoro ti kitinwa choro tumurumo goro no kwezu nusa status yoyine no kwezu nusomurumo gwoyine okuhereza abandi konko bwiro bwinji kutukushika ahamadara gatara gamwe na gamwe ombwire bwo kuhereza abandi aberuhanga yateko mu mikono twenda ngo batuhereze tubasa kushero rubanza Yakobo na mutahiwe kugira ngo bakamba kunde bitinwa bakambende ntebe yahiguru kurebera abandi ahansi konko yebuze ni umwe n'umwe tokaboyine makatumako akabineze bidayo kwenda kushika hakitinwa kwenda kushika ha status yahiguru rero abandi ukabarebera hansi nango umwe okenda ngo bakwereze okuba mukuru okuba wamano mu nsomu
no kwezunisa kurungi idare ruhanga yakutireho korore umwebembezi w'abantu nohereza abantu abanyankore mbagira ngo mukama no kukamire Yesu no yitwa mukama mu office yawe ejo konka no kamera abantu abakurya hansi no bakamera ninga no bakama Yesu akaba mukami murungi akari no mukama kandi nayongera kukamera abantu niyo kore no yitwa mukama umuka yawe kamera abantu bawe kamera family yawe jireberere konko mwe no sanga umaka senta ko kutunga twareberera family yawe abinje no kera habara akasenta kuwatunga unyaka waraji unywebe bihanjere umwana school fees omuka embora ebikwato byomuka abantu abiranga yakutiro mikono osanga mbaburabura batine buherezo takubahereza kandi omwe bikwato byine konko mwe obyezunisa kubi mwene Kristo nakusaba ngwabiro muhereza tandikiro muka yawe hereza abantu beka yawe basiho buhereza koryo muhereza omu government yezunise status ejo ruhanga kware yakwasoro mukono akakuya hansi akakuteka hidara erindi utaryezunisa kukama abantu apana ryezunise kamera abantu kusakira abantu konko mwe atwansomo mu mahurre ntureba za televisioni nosanga ngo umuntu yaza harivu yayizunise sente zo muhiwo musoro miliyoni rukaga manya wakama abantu wakame sente zo muhiwo musoro izo miliyoni rukaga zwakwata kiho omunsaho yihanga omwezanza kwezunusubwa kuteke mbazi omuyirwaro zanza kwezunusubwa kuteke bitabo omu masomero zanza kwezunusubwa kuhereza umusara omusomesa konka wazihamu ngunozo murivu kusemererwa aha sente zoha ezo muhuwo musoro wamukama tuwaba muhereza waherezubwa mwene nsaba abishuru kukwataho nyoni ntekatekangu okuba muhereza murungi no kuratara the principle of common good kurwanarira oburungi bwatwena omuryecho harimu social justice omugati gwihanga kugureguruho abantu bona nibaganyirwamu twine bichweka bitari bimwe na bimwe omwihangeri hariho amatemba amasuma omusentro kumurena umutekateka habwegyese nk'ihanga bo kuparaningira ihanga abebembeza abahereza numwenda kombeka amasomero kumurena mwayombeka amasomero 10 omusentro mwombeka amasomero agandi 10 omu Western Uganda mwombeka agandi masomero 10 omu Northern Uganda ejo niyo social justice kugira ngo abantu bona baganyurwe ombuhereza bwihanga omisoro yabo kumurena umutekateka okuhereza abantu amarwarro deke nsonda zihanga lyona zifune obuhereza obwirwa obw'amarwarro kware hari irwarro rurungi omu Northern Uganda rya standard ya higuru deka no mu centro irwarro nkeryo naryo rizemu deka no mu Western Uganda irwarro nkeryo erukusansa standard naryo rizemu kugira ngo ensonda zona zifune obuhereza burukwingana burukusana twine referral hospitals tuzurukumara nosanga nka region yoneji twine mirwarro rumwe rya standard ya higuru konkatekateka omuntu owa Kamwema owa Rakai owa Haboda ya Katuna
katugire ngo n'omukazi yakwatwenda nenda kuzara obuherezwa obw'amaani obwarikwetaaga buri ahari Rufaro hospital yaza kuruga Kamwema omuntu ogwe naaba yafiire konka ori omuheereza ori omu gavumenti emisoro nimusoroza kuheereza abantu waheereza ota abantu leka Rufaro hospitals nyo ninteekateeka ngu buri district nebaasa kufuna irwariro nk'eryo omu Uganda nikyo it is possible kandi sente zirimu omu ihanga zirimu konka ntuzezunisa kubi abakazi bingi nibafa barikuzaara konka omwe wawe yatakafiire nikibaasa obutakusaasa konka omuntu ogwe yafa ayina abanyabuzaare be ayina abaana konka ori aha kwezunisa kubi entebe egyo y'ihanga yakutiireho n'obusoborozi obwoine kumure nimwenda kupuraninga kuheereza abantu amaizi leka ensonda zoona za Uganda zifuna amaizi marungi kusanga ngo omu tawuni honka niho hari clean water konka waza omu byaro nibakyezunisa amaizi ago bakutaha omu biziba by'ente harugamu oburwire abantu bafa ahatari magara marungi tariho ntunguka n'omwe hakupurikinga development eta konka abantu baba batiine magara marungi amagara nigo gakuheereza obwiga tufaho abantu tuheereza abantu tubasyeho obuheereza abararya enguzi mubafubire omuntu narya billion and billions of money izakubenzezunisiibwa omu masomero omu marwariro okukora enguudo ohurira ngu bamukwasire hatakahwire okwezi ngu nanka musaasiire omusaasiire aha musoro gwoho omu sente zooha nga leka kugirira embabazi abantu ab'enkora nk'egyo Kristo nayenda kusya abantu obuheereza kuba abaheereza barungi kuba abariisa barungi abanyankore mbagira ngu enkoko eziire terya munyongorwa enkoko nekimanya enkoko kwere nebaasa kutukiza obwengye yeyi n'obwana bwayo bwaba butakariire tekurya munyongorwa baana tekubaasa abwenki tutakukope enkoko obukoko kandi oyine obwengye bw'okukiza enkoko kwere nebaasa kumanya eti omwana wanje yatakariire tindarya munyongorwa n'obwensiiba kwe kandi iwe omuntu oburahanga yahangira omu kyesisa kye nonda kurya orya ebyawe orya n'ebitari byawe obwana bw'enkoko bwawe bugenda n'enzara bufa leka tuba abaheereza barungi leka tuba abariisa barungi reba twena turi abanyankore omuriisa murungi abooha omunsi y'abariisa omuntu omuriisa murungi abooha omuriisa murungi afa hanteze nangwa mbabaasa kukusekyerera wori omuriisa wasigente wasigayehi wasiga oti nyonyezere kurya nga notari omuriisa murungi bakukweta emanzi kukwisa neyaseetura ente omu kasese akagaruka omu mwebazyo yayihayo yasiiba n'enzara konka yariisa ente ze yazirondesa obunyansi burungi yazirondesa amaizi marungi nibwo muriisa murungi konka nonda kurya abawe batakariire tutakaba nka sekoko ntwire ninkigamba sekoko kwekumara kwatura obwana bwayo kwekwitwa enzara eyeta obwana bwayo burundaana ebuteeka aha kibuga omu kibuga etandika kuteera enduuru kwamuza emanyisa bakama baayo etereba obwana bwanje bwine enzara mbwenda kukora ki nibwenda kurya rero bakiheza kuteekaho ebyokurya aho obwana buteera eba niyo yagireeta eba niyo yarya aho omurimwe twantukora budget y'ihanga ministry zitari zimwe na zimwe niziiza ministry yanje nendeki abantu banje nibendeki budget bagipasinga esente muzibaheereza
zo kuhereza obwana bwanyu bwa sekoko konka kuzi kumara kushikaho bwana bwa sekoko mbutera esente ezo mukoraki muzirya notari umuhereza murungi notari umurisa murungi kore watere nduru totwana twanje twa sekoko ntwenda kurya ibyo kurya bakabitekaho deko bwana burye utakaba ni warya no burya bwa nyuma obwe nbwo buhereza burungi obwe nbwo burisa burungi turwanirire the principle of common good uno muryecho harimo solidarity kumanyangu buri muntu wena hari aina kakwate na mugenzi we interconnectedness Claire nyina kakwate niwe na mutahi wawe ina kakwate niwe kugira ngo nakukora kubi nanye hine okunku kwatwaho nakora kurungi nanye hino kunkuganyirwamo twahizo na principle ejo enseje ntuza kugitura mukurungi amakagitu ntuza kugatura mukurungi nihanga ryitu ntuza kurutura mukurungi twebembezo kukora ebirungi batahi bitu kukora ebirungi batahi bitu twetantare okukora ebibi batahi bitu nemno no muryecho nturagirwa kurinda ebyo buhangwa twantuyenda kuba bahereza abarungi mu nsomo ruhanga katuhereza enseji erunungi yagiteka mbyone bituri kwetaga yateramo emigera enyanza emiti na nebindi ngo tugirunge tugisemeze netunanura nka waza kurebera igenda umwaba kwenda kugezaho kusiso buhangwa tubantu bamanu make apana kugira nyo kunkureba tubantu bamanu make n'abantu abari ha status za higuru uza kusesa harye hose gere kisarra usanga ho batumire hitaka usanga haro za factory zamani abakutumwora kuteka ho factory yamani umukisarra pana tumwora n'abantu abine sente n'abantu abari mu government ebyo buhangwa kuturabusise nyencha kare abariza tutacuroho enseje mba kugisanga ryeta ebyo buhangwa tubikutwetaga environment ito tekutwetaga nito tukora ki nito turi kugetaga twagisisa werand good twagireberera neza kuturebera nito turahaganyurwe mu kukirayo abo kurinda ebyo buhangwa abo kwingiza za policies nyoni mbatero muranga tumukwabasa kuchendeza za factories ezikusohoza vera za factories ezikusohoza obucupa obo butakwatwa bwa plastic nebindi kabiyo nibicwekereza ensi yitu kabiyo nibicwekereza obuhangwa bwitu nsima mwabine za factories amakorro abo kukoresa obucupa obwo konka bucumara kusohora bwakoresibwa bakagaraka bakabwezunisa bakaburisa ikoringa bakabucendeza amanu gukusisa ki obuhangwa bwitu twaza kuhereza kurungi abantu nana okurinda obuhangwa kirumu kandi nkitandukana na niwe gezaho nagawe gona kureba ngo ahori warinda ebyo buhangwa wabyara emiti eyito y'obuhangwa itari kunyunyuta amizi twatambika buvere hiwabanda twatambika bicupa hiwabanda nore omuntu w'amani nanaga kacupa hiyabanda imikorwa gwagura abantu nka 10 baheza kurugaho Claire nosoberwa arama abantu abasomere konka washikaho bahereze kuruga umwanya ogwo noyebuze yiturukuza kore wayezo nusaka cupa kamizi emputejo utagisigaho afuro utagisigameza no basa kugipakinga ugitware ahiba kunaga byakasasuro iwe nko no basa kuchikora tuchikore tuboneze ensi yiteje tuhereza abantu tubashyeho buhereza tubabakama abakama nanakisoborireho kubo mukama n'ekigambo cyo runyankoro omukama nkimanyisa omuntu arukama akukamera abantu
yongera kamera abantu, yongera kamera family yawe, yongera kamera ensi yawe, yongera kamera abantu abakutumire kuri yo parliament bakamereyo. Political economy armu ekituru kweta game siyore. Abantu bakutuma kugenda ngo gendo basakire ico cumanye. Game siyore ne korekangu omugatu gwihanga ko bare bagutekaha. Imwe abantu abatumire kubasakira. Umanye ngo buri umuntu ogogwa yetoriro mugati imwe abebembezi. Nane nageza aho nage gona kutwara se ya mpango. Nakura natangahi natowe. Mweni yuko barakutume bariya nibiha useya yabo iwo kagumoye fumbasi echanga chawe nicho kitari mizu marungi, nicho kitari masomero marungi, nicho kitari marwaro marungi, nicho kitari mungudo nungi. No botari muhereza murungi, no tari mukami murungi. Nyonka habenisa obwire bwo kugabura keke yihanga. Obwire bwashika mugigabane kurugero kwe kugereta okwe kwingana. Mutware se yazuru kwingana. Niwe yawe giheho. Okwe obwengo buhereza burungi. Okwe nko kamera abantu. Nikinsasa kureba ngo mbwire bwo kamera abantu imwe berembezi na munonga baryo mu government. Obwire kubukushika mugaruka ombyaro uteka ngo okhereza abantu no kubagurira marwa. It pains me. Nabono bacumanya watusugota waturekota babaherezemu ubagura za waraji ubagura za biya bakutera mu ngaro otobuhagize ingizerenta mbwine tuwabahereza wabinaza. Esente ezo wagurira abantu amarwa, ezo wabagurira biya, ezo wabagurira waraji, tozezo nisanangwa ukagira uti ecyare eki kamba gurrente. Ibanze reberwa omuntu omwe kwerazare ondiza yiheho ninge mbuzi. Ningo mucyare eki harimu omwana ensoberwa tokubasa kuyamba buri omwe. Okihamo omwana omwe ensoberwa ukamuteka omwisomero akasoma nyensya nwarize kwihayo ki ecyare ekyo. Obwe nibwo buhereza. Okwe niko kuba omulisa murungi. Yezu ecyari kutusaba okuba omuhereza murungi, okuba omulisa w'amaani, tikitinwa, tistatus, titaito bitu nokwezonesa taito yawe, status yawe okuhereza abandi. Yesu Kristo ogwo rugaba magara ogwo atugumisiriza akatusasira nakakusasire nakakuhereza amagara nakakuhereza obusinge nakakuhereze emigisa. Omwirukange omuhamireho otarumusigaho ogume mu mikono ye ngwazo mu mikono ya Mukama akakubumbatira nobu hakubaho ki tokagwa. Mukama agumeniwe akuhereza omugisa akurinde akuhereza obusinge abo kuba n'omulisa murungi. Mukama agumeniwe hanga omusoborozi wa byona akuhereza omugisa patiri na mwana na mutumo kwera. Mukama agumeniwe. Twenda kusimbara hanga ahabo watambura nitombe chwekeki ogwetwine Reverend Father Cyril Saasi kandi niwe yanatwara kurunje mu kigambo cyiti kizoberi yayegisa kurunje. Of course ni nko kugira ngo nobwire kumukati twakwenzire ngo ahendere ahabo ko bigambo byene burunje minonga nibyegisa kandi nebicumita ahabitima yetu. Program ni Ndyamusiimanta ochine Claire kandi of course ntugendera kimwe paka harisha hitano tuyine cheka cyo obujurizi no manyango no bukuru. Of course Reverend Father yayegisa kunga hariyo nariyo naija kujurizi nari ya Mukama ari kumugamba hebirunze byamukorire ubundi ni wotakikirize Yesu kutegeka amagara gawe ukabasa kujunwa. Tugize tumireho netugaruka.